kiriya gikorwa cyo kubafasha yakoze biri kuvugwa ko ari amafaranga 200,000 by'amanyakenya yakopse kugira ngo yereka abantu ko ari seriye kubyo yavuze cyangwa se amashije afashije kubyo yavuze kugira ngo akore bya bindi yakoze mu kiganiro twakoranye. Noneho nkibaza Kabuye ninde cyangwa se Kabuye abana gute n'abantu ku buryo umuntu yomwizera akamubonamo icizere kuko izo faranga azazigarura. Tubanze twumvikane ko bino 200,000 by'amanyakenya yafashe abataha babyumva cyangwa se abataza amafaranga y'amanyakenya ni 500 $500 hafi aho tuje munsi niko ameze. Noneho wibaze nje ufashe 10,000 by'amanyakenya kazana inyungu y'3,000 by'amanyakenya, noneho teranya bino 200,000 by'amanyakenya, wibaze nanje nibaze subire nibaze inyungu iri muri aya mafaranga agomba gutarura yose yeneye. Uri kumva ubwinshi bw'aya mafaranga? Okay, reka tuvuge ngo ni menshi cyangwa kuri we ni make. Ese uyu mugabo yinjiza ngahe ku kwezi cyangwa se akora iki gituma agomba kubona zino faranga yafashe n'inyungu ikazamo? Aya mafu mwabonye aho yayaguriye ntabwo azayasubizayo ngo kugira ngo bamwe za faranga. Oya, ntabwo bizavamo, ntibizakunda. None se wa mugabo we ufite icizere kingana iki ko inyungu y'amafaranga uzayibona, yewe ko wanayahashemo ufite icizere ko uzayabona? Wizeye iki? Twizere ko ufite plan B kuko A twayibonye, A yakurangiranye babyanze kandi amaduka abiguriyemo ntibazemera ko nimba kawunga wa 25 bari kugura ubu nyine ngira ngiri mu 2,400 aho ngaho. Hari umugabo dutoranye ugurisha amafuniko yambwiye ngo 25 iri muri 2,400 ngo 50 iri muri nimba ari 4,800. Kandi twabonye waraguze za 25. Urishuwa ko iyo 25 waguze mu iduka rya runaka uzayimusubiza akagwa amafaranga yawe? Ntabwo ari deposit wagiye gutanga, we wagiye kugiye kugura. Kuratekereza gute kuba washiriye amadubu ibiryo akayanga? Niki kigiye gukurikira? Ugiye gukurikiza hiki? Amafura yasubiza banyirayo, amafura ya depa urafungura stock, curuzaga amafuna none wa fungura. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza we bukeye ndetse nawe bugorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Twebwe iwacu ni mu gitondo, iwanyu ni nimugoroba, abandi ni mu rukerera, abandi ni mu gicuku, ariko aho uri hose ndakuramukije cyane. Turamukije abanyamurenge ku isi aho baherereye, abatari utugara, turamukije abanyamasisi aho baherereye bose ku isi, turamukije abanyarwanda aho baherereye bose ku isi ndetse n'inshuti z'abanyamurenge, namwe turabaramukije tubabwira ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi nico tubifuriza, kandi mukomeze muryoherwe n'ibihe murimo byiza. Wewe uri mu gihe kitakoroheye cyangwa se igihe ubona ko kikuremerereye, buri wese agira sazo yiwe. Ejo urababara, niko biba byanditse ku muntu, ariko bwacu ukishima, n'uwishimye nawe akarira. Niko niryo gene Imana yageneye ikiremwa muntu, kuko ntabwo uvuka ngo usaze utarababara cyangwa se ngo utarishima. Ni ikintu tugomba kwakira kandi tukabana naco. Ndagushimiye wakoze subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi. Nukuri warakoze guhitamo n'umuryango cyangwa rino kanisa, turi umuryango, warakoze kuduhitamo kuzubana natwe. Rero abantu bo mu kanoni wacu kwivuko ndabaramukije cyane, ndetse n'abanyerundu namwe ndabaramukije cyane, n'imihana yose y'abanyamurenge turabaramukije. Nawe uze uvuge umuhana wanyu uramutse n'abawubamo, nta mutima mubi, kwa Yesu ni salama. Rero hari tudatinze mu magambo, hari inkuru hayivugwa muri iki gitondo kutuvugana. Hari inkuru hayivugwa, nabajije ntese abantu bagira amafaranga abyara aricyo bita ngo ni credit. Hano muri Kenya hari abantu biteje imbere akavuga ati reka mfata amafaranga yanje
nzoza ngenda ufite ayo ukeneye uze twandikirane nyaguhereza, hanyuma azogaruka, izo faranga zizogaruka zifite icyo bita inyungu. Noneho ni amakuru hayavugwa, biravugwa ko Kabuye mwabonye ejo bundi mu mihanda ya Kayore, biravugwa ko kiriya gikorwa yakoze cyo gufasha imfubyi, ubwo ni abapfakazi, kiriya gikorwa cyo kubafasha yakoze biri kuvugwa ko ari amafaranga 200,000 by'amanyakenya yakopse kugira ngo yereke abantu ko ari seriye ku byo yavuze, cyangwa se amashije afashije ku byo yavuze, kugira ngo akore bya bindi yakoze mu kiganiro twakoranye. Noneho nkibaza, Kabuye ninde, cyangwa se Kabuye abana gute n'abantu ku buryo umuntu yomwizera akamubonamo icizere kuko izo faranga azazigarura? Tubanze twumvikane ko bino 200,000 by'amanyakenya yafashe, abataha babyumva cyangwa se abataza amafaranga y'amanyakenya ni 500 $500 hafi aho, tuje munsi ahubwo uje hejuru bukeya nayo mafaranga. Tukibaza ngo uyu Kabuye, uyu twadusoma hano iri zina, abantu bamufitiye ikihe cizere cyangwa abantu bamwizeye bingana iki ku buryo aya mafaranga atwaye agomba kugarura harimo n'inyungu azayabona? Iyo ni A. B, ibintu yaguze abo yabihaye barabyanze. Nanabashimira cyane mwantwari kazi mwe z'abamama mubona abonye yafashije, nabonye harimo abamama, nta mugabo nabonye, kandi nimba arimo nabonye abamama. Ico mbashimira nuko banze biriya bintu yari kwabaha. Iyo ni B. C, kigira gatatu, turagaya byimazeyo abemeye ziriya nkunga. Noneho gatuje ku mubare w'amafaranga, ni ukuvuga ngo hari umugabo nzi uzitanga amafaranga abyara iwe guhera kuri 30. Nimba ufashe 10,000 by'amanyakenya uzabigarura ari 13,000. Ibyo bitatu ni inyungu. Uwo ni wenzi, kandi ndumva ari utangira nk'igiciro cyo hasi, niko ameze. Noneho wibaze, nje ufashe 10,000 by'amanyakenya kazana inyungu y'3,000 by'amanyakenya, noneho teranya bino 200,000 by'amanyakenya, wibaze nanje nibaze, subire nibaze inyungu iri muri aya mafaranga agomba gutarura yose yeneye. Uri kumva ubwinshi bw'aya mafaranga? Okay, reka tuvuge ngo ni menshi cyangwa kuri we ni make. Ese uyu mugabo yinjiza ngahe ku kwezi, cyangwa se akora iki gituma agomba kubona zino faranga yafashe n'inyungu ikazamo? Wibaze nibaze. Ahantu nta bwambuzi buzabaho. Aya mafaranga yahawe uyu muntu wayamuhaye we yereka mubona mu buhe bubasha, yereka mubona mu buhe bushobozi kugira ngo umuntu akwaka 200,000 by'amanyakenya. Ni hafi 2,000,000 zo mu Rwanda, ngira ngo ko bari mu Rwanda ndabizi ko dufiteyo abadukurikira cyane, ni 2,000,000 zirengaho amafaranga makeya. Wibaze ngo uyu mugabo ku kwezi yinjiza ngahe, ku munsi yinjiza ngahe kugira ngo afate. Kandi n'amakuru hari nuko bya bintu yaguze barabyanze, keretse nimba azabigurisha, kandi nunabigurisha wawa ntabwo uzabitangira nk'uko wabiranguye. Twibukiranye ko icavuye mu isoko cyangwa mu iduka kiba cabaye second. Ako tukemeranyeho cyangwa tukumvikaneho. Ni ukuvuga ngo iyi mikoro mfite uhayibona ziza ari 2, bagwa pair 2. Izi mikoro nziguze hano mu mujyi kazigura $200 ni umufano, kabona ko n'ubundi ntazikoresha, umutima ukambwira ngo izi mikoro se bari kuzigurira iki? Kavuga ati reka mbive mu n'ubundi, atahubwo reka nshaka umuntu unsubiza naziguze.
ndahamya n'umutima wanje wose ko za dolari magana yatanze kuri iyi mikoro mvuye muri iri duka nkagera hanze nkabitekereza ngo ashaka kuzingurira ntabwo bari buyansubiza. Yewe na rya duka naguriyemo ntabwo bansubiza aya mafaranga nubwo naba ndi ku muryango. Bivuga ngo rero aya mafu mwabonye aho yayaguriye ntabwo azayasubizayo ngo kugira ngo bamuhe za faranga. Oya, ntabwo bizavamo, ntibizakunda. None se wa mugabo we ufite icizere kingana iki ko inyungu y'amafaranga uzayibona, yewe ko wanayahashemo ufite icizere ko uzayabona? Wizeye iki? Ni izihe mbaraga ufite iyihe backup ikubwira ngo shora aya mafaranga ugenda ugaburira abantu tuzayaguhesha? Hari umugabo umwe bambwiye ngo gufata ideni bakubwiye ngo bazari kwishura biza byoroha, tuzugira impungenge ubuze hazava, ariko gufata ideni uvuga ngo nzayahiga mu bantu, noneho abo bantu uzoyahigamo uri kwiteranya nabo, sinzi ko bizakunda. Dusubire kandi twibaze ngo abantu bakugira icizere kingana gute ku buryo bw'amafaranga? Cyangwa se kuko nti wotubwiraga ngo nawe wasevinze? Hoya, ntibizoshoboka. Aya mafaranga ni menshi ku muntu wo muri Kenya uhasoringa buno buzima. Ti wo saving 200 z'amanyakenya, wo savinga 50, yego 30 wo savinga, sibizo ko nawe bigora gusavinga. Hano twebwe bisa bitugora cyane kubera ko abo muri Kenya ko barabyumva cyane, mwe ko muranyumva cyane. Abantu baza basavinga bagiye gukora amakwe, nawe gusa kugira ngo saving ugeze mu 50 ukurateganya gukora kino gikorwa, si twese nubwo nje bizonanira, ariko wewe bishobora, ni byiza. Kandi nanje byananiye ni byiza, ubiba bishoboye nabyo ni byiza. None mwabantu mwe tubwizanyije ukuri, uyu mugabo intego ye ni yihe cyo kwita mu madeni kugira ngo ashimishe abantu? Intego yiwe yo bari yihe? Cyangwa se urashaka kwemeza abasobuja kugira ngo babone ko ukwitanga, ubitangira ico bagusaba cyose wogitanga, ari kugira ngo bereka ko muri mu murongo umwe? Uburi umunyamahirwe izo faranga wizeye uzazikura. Cyangwa se ufite ubundi gupanga, uzupanga plan A, nkavuga ati no plan A reka mpange na B, A nipfa B izamfasha. Twizere ko ufite plan B kuko A twayibonye, A yakurangiranye babyanze, kandi amaduka abiguriyemo ntibazemera ko nimba kawunga 25 bari kugura ubu nyine ngira ngiri mu 2400 aho ngaho. Hari umugabo dutoranye ugurisha amafu niko yambwiye ngo 25 iri muri 2400, ngo 50 iri muri nimba ari 4800. Kandi twabonye waraguze za 25. Urishuwa ko iyo 25 baguze mu iduka rya runaka uzayimusubiza akagwa amafaranga yawe? Ntabwo ari deposit wagiye gutanga, we wagiye kugiye kugura. Wagiye kugiye kugura. Keretse ari igikoresho cha electronique waguze, ufite receipt yacu kavuga ngo yewe televiziyo wampaye ntabwo ihaye soma flash, cyangwa se ntajwi ifite, none receipt yanyu ngiyi nayiguze ejo, none ni mumpindurire. Aho bo abacuruzi bahita bakubwira ngo dufite indi nziza kuruta iyi ngiyi, ariko icyo bigusaba wongera udufaranga duke tuyiguhe. Wapi ni igipindi, ni bene yayindi gusa karagira ngo nyine umwongereho ayiguhereza. Icyo nico twemera bo gusubiza aya mafaranga, nayo ntibo yagusubiza, baza bakubwira ngo fata indi. No kuvuga ngo izo 25 rero nimba bazanze cyangwa bazigaye, baragusaba kuja kuzana 50 kilo, kandi iyo 50 kilo nayo tibayiguhera 2400 kubera ko sijyo bejyayo, barayiguhera 4800 kuko niko igura. None wa mugabo we kuratekereza gute kuba washiriye amadubu ibiryo akayanga? Niki kigiye gukurikira? Ugiye gukurikiza hiki? Amafura yasubiza banyirayo, amafura ya depa, urafungura stock, curuzaga amafuna none wa fungura
fungura stock niyo nama nokubwira ngana no kumusozo igitekerezo canje ni nama nokubwira fungura iduka tuyasubiza aho yaguriye fungura iduka uyaremesha numara kuyaremeshaga wenda bazaguye zandi waguze ariko nabwo uzamenye ko wakoramo igihombo kuko rent na deposit uzishura muzutinjijemo kuko 25 waguze 2400 nzoza nzanye nyaguheza usange gakura homba kurishura aho biteretse ariko ntacu wawinjiza anza numva abakora bazavuga ngo ni nkinka yiyonka nizera ko antukumvishe neza ubwo rero na makuru twatugiye kubabwira tuvuga ko tubyumva tuvuga ko binavugwa ko hari 200 uyu mugabo yafashe kugira ngo afashe amadubu ngewe namubwiye n'umugana twakoranye kora ibikorwa byiza bitari mu izina ry'akagara bikore pe jewe unzaniye iyo fuka avuga ngo Kabuye Official TV yakubonye nk'abantu bafite ubushobozi buke none akira 25 igusunike des semaines 3 semaines navuga ngo murakabjara mujagije ni karibu ni muyinjize mu nzu hari abantu barahiye basinye ko batazigera bahemuka amadubu oye twabashimye cyane kandi twabakunze twaberetse ko mutohemuka mutonagambanira ubwoko hano hanze abafite inzara turi benshi turashonje dufite inzara ariko utekereza umuntu uri muri iki gihugu usigaranye ibiro biri mu gafuka ka 25 cyangwa 50 yafitemo ibiro bibiri agahabwa ibindi biro 25 akabyanga uwo muntu aba ari intwari ese ninde mugabo mu bibiri zivuga ngo warahiye ngo kutazigera yandurisha ibyo by'ubwami Daniel agambirira mu mutima we ngo kutazigera yandurisha ikibi cyose cy'ibwami aba bantu ni intwari kazi mwakoze cyane mwatweretse agaciro muheza twirwaneho twasubiye turabakunda cyane kandi tubona ko muri abantu b'amahame kuri uyu muntu agirwa n'amahame umuntu wese afite amahame jewe kisino gikora jewe kingiki no gikora ntacu kiba kimbwiye umunyamahame rero uwo muntu aba ari imfura aba ari umwizerwa rero kwari kubaha yambu muri iki gitondo no kubabwira iyo biravugwa noneho ikindi twibaza uwo muntu watanze izo faranga iwe ni muntu ki aho kanze nako mukibazeho nanje nakibajijeho naho wawe turi bukibazeho umuntu yemeye agaharura 200 by'amanyakenya ngo akirwa ugende ukora ico gikorwa iwe ni muntu ki cyangwa se yaratekererejwe akavuga ati wewe genda ubikore muri rizina uku hari abantu baza batekererezwa bakamutuma no yashika kuri field cyangwa kuri tele akavuga nkawe kandi byaha yavuga babimutekerereye mureke gushukwa muzogira isoni muzagira ipfunwe umunsi tuzataha muzagira ipfunwe pe kandi bizabatera isoni cyane muzagumina mureke gutuka abatwirwaneho mureke kubatukisha n'abantu bigomwe ibyabo n'abantu bavuye mu bwiza bari barimo abenshi bari mu buzima bwiza bari bafite utuzi twiza bari babayeho nabi neza nako baravuga ati ibingibi ntabwo ari sawa reka twigira iwacu taciza nk'iwanyu shavu tugira nuko tutagira iwacu ariko kuba dufite iwacu niryo fieri ryacu niryo shema ryacu mu bandi bantu 200 rero nibyo byakoze cya gikorwa cejo mwabonye ariko dutekereza kandi twatwibaza ngo uwatanze izo faranga iwe ninde ni muntu ki yaragamije iki twirwaneho amahoro mu mutima kandi turabakunda cyane turi nabo turi n'ifiyeri ry'uko turi twirwaneho ndetse abana banyu cyangwa se ababakomokaho cyangwa se abababyara bafite ifiyeri kuko babyaye amadubu kuko babyaye abana nkamwe bafite imitima myiza yo gukunda igihugu
ese yambo mbahaye murayakiriye? Turabakunda cyane. Ni byiza kuza tugira icyo tuvuga ku byo twabonye no kubivugwa. Turabakunda rero, amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.